Dwi Wira Syahputra dari Islamic Center Suro ya. Berdiri aja nak, berdiri. Ya, deket mic ya ngomongnya ya. Udah pas tuh mic-nya kan? Udah ya. Ini perlombaan yang pertama ikut atau sebelumnya sudah pernah? Pertama. Oh, baru yang pertama ya. Oke, walaupun baru yang pertama tapi kan mungkin dari kemarin-kemarin sudah mendengarkan ya peserta yang lain tampil gitu kan. Oke. Perhatikan Pak Ustadz baik-baik ya. Kalau ada tanda bel gitu ya, tetap tenang, jangan gugup. Silakan Pak Ustadz Rafi. Baik, kita mulai untuk anak kita Dewi Wira ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Ya, alhamdulillah. Soal kedua. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Ya, soal ketiga. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين Sadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul azim. Ya, tuntas 3 soal. Ya, tetap berdiri nak. Ya, kita dengarkan terlebih dahulu komentar Dewan Juri kita, Pak Ustadz Rafi'i, gimana? Ya, alhamdulillah tuntas bacaannya. Cuman ada beberapa hal yang saya perbaiki, yang saya sampaikan. Tadi walahum 2 kali, sebenarnya itu pendek kan. Terbaca walahum, itu merubah arti. Kalau dalam tajwid itu namanya jali ya. Walahum azabun azim. Di tempat lain di ayat selanjutnya juga sama, walahum azabun azim dibaca walahum. Jadi berbeda artinya di dua. Kemudian ini mengulang su'al azab, sebaiknya minimal yasumunakum su'al azab ya. Itu yang paling bagus. Yasumunakum su'al azab. Nah, situ. Jangan di su'al azab mengulangnya. Kemudian tadi 2 kali miwaliyu waliyu 2 kali. Kenapa bisa begitu? Ya, agak ragu ya. Nah, enggak ada boleh gitu. Minallahi miwaliyu waliyu wala nasir. Ragu ujungnya tadi kan. Nah, itu juga suatu kesalahan. Jadi enggak boleh terjadi dalam event seperti ini kan. Tapi namanya kita ya, namanya silap ya. Baik, supaya tahu aja kelemahan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Ustadz Yuni. Ya, baik. Hanya menambahkan saja. Tadi terjadi 3 kali ya. Memelihara kalimat ada berulang-ulang tadi 3 kali. Selain yang disampaikan oleh Ustaz Rafi'i tadi, yang perlu diperbaiki lagi yaitu masalah rotipis ya, rotipis. Misalnya lam tunzirhum, jangan ditebalkan, tunzirhum ya. Wa ala absarihim, tebal tadi. Harusnya itu tipis, nanti dipelajari lagi ya. Hampir setiap rotipis tadi tidak diberikan haknya tipis, tapi tadi dibaca tebal semuanya. Misalnya wa idnajainakum min ali fir'auna dibaca tebal tadi, harusnya dia tipis ya. Jadi ke depan diperbaiki lagi ya, insyaallah. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ustadz. Terima kasih Ananda Dwi Wirasya Putra dari Islamic Center. Terima kasih penampilannya, Masya Allah.